Die eerste slagoffer van konflik is gewoonlik die waarheid. Joernaliste op soek na die waarheid word die afgelope tyd wyd afgemaai. Die jaar alleen is meer as 24 joernaliste tydens die uitvoering van hulle pligte dood, meeste in Irak. Die afgelope 10 jaar is meer as 500 joernaliste ontvoer, vermoor en toegesluit. Die vak van die oorlogskorrespondent het sy ontstaan tydens die Krimoorlog van 1854, danksy die eerste telegraaf waar die nuus vinnig gestuur kon word. Ons begin ons storie egter met die vernietiging van die Baskiese dorpie Guernica op 26 April 1937. George Steer, 'n 27-jarige Suid-Afrikaanse joernalis van Oos-London, was ooggetuie toe Duitse Junker-vliegtuie vuurbomme oor die dorpie laat val het. Steer het die nuus aan 'n verstomde Europa gebreek dat Nazi-Duitsland diep betrokke was by die Spaanse burgeroorlog. George Steer se openbaring het die wêreld wakker geruk en sy storie was die inspirasie vir een van die bekendste oorlogskilderye ooit, Guernica van die Spaanse skilder Picasso. Konflik is deel van menswees, ook in Afrika. George Steer het aangeskuif na die Ethiopiese front toe, waar hy onder andere aangesluit het by die Suid-Afrikaanse digter, skrywer en joernalis Uys Kriege. Uys het later uit 'n Duitse konsentrasiekamp ontsnap. Sedertdien het hordes boeke oor konflik wêreldwyd die lig gesien. Uit hierdie versameling skrywers en konflikte het ons met 6 Suid-Afrikaanse joernaliste gepraat wat veral hierdie skerp snykant van journalistiek ken en verstaan. Agter elke storie op televisie, agter elke prentjie, is daar 'n gewone mens soos jy en ek. Maar hoe ver sal 'n joernalis gaan om die prentjie huis toe te bring? Wat is die prys van 'n storie en 'n lewe? En hoeveel van wat die joernalis sien die kyker nooit by die huis nie. Nigel Bateson is 'n oud brandweerman van Durban wat 4 jaar lank die bomme van Bosnië trotseer het. Die koningin van Engeland het hom ook bekroon as 'n MBE, 'n lid van die orde van die Britse koninkryk vir dienste gelewer aan die Britse televisiebedryf ten tye van die Eerste Persiese Golfoorlog in 1991. Annemarie de Pre-Besdorp is 'n Afrikaanse joernalis wat 2 jaar lank as 'n vredeswerker vir die VN onder daaglikse vuur 'n radiostasie in Sarajevo bedryf het. Vandag woon sy in Kestel in die Vrystaat en skryf boeke. Verder van Sarajevo af kon dit nie. Kameraman Dudley Saunders van Johannesburg is 'n veteraan van die oorlog in Afghanistan en het ook saam met die Liberiese rebelle deur die oerwoude van Sentraal-Afrika getrek. Hy het byna sy lewe in Sharpeville verloor toe sy joernalis Kelvin Tusago vermoor is. Die Kreur woon met haar man, die bekende BBC-joernalis John Simpson in Londen en trek die wêreld vol agtergevaarlike stories aan. Die, John en Nigel is ook kollegas van Sarajevo se dae af. Jacques Pau en kameraman Ivan Oberholzer was van die eerste joernaliste in Rwanda toe byna 1 miljoen mense daar uitgemoor is. The very first time I heard about this place called Sarajevo, I was in Moscow, and I phoned up a friend of mine, Martin Bell, to just have a chat, and he said I'd missed out on some good fun in the summer. And he said, why don't I come on down and join him? So my tour in Moscow was almost over then pretty soon. So I left, and then it was going to be this great place. Die het haar journalistieke loopbaan begin as 'n verslaggewer by die Transvaaler in die vroeë 80's. In die tyd, as jy in televisie wou wees, moes jy SAIK toe gaan. Die het later by die BBC se kantoor in Johannesburg aangesluit, waar sy vir John Simpson ontmoet het. Nie lank daarna nie is die en John Sarajevo toe, waar hulle by kameraman Nigel Bateson aangesluit het.
Sarajevo het ek was in 1994 daar. Dit was 'n redelike, kom ons sê, stil tyd. Dit was 'n soort van 'n hiatus tydperk geweest. Dit was baie swaar, dit was winter. So dit was minus 12, 14, 15 grade en geen verhitting. Geen lopende water, geen elektrisiteit. Mense wat regtig in 'n soort van 'n middeleeuse oorlogssituasie was. Ek is toe nou, toe ek ja gesê het vir die VN, is ek toe nou Sarajevo toe gestuur as 'n sogenaamde peacekeeper of sekere vredeswerker. En ek moes toe nou gaan uitvind wat dit beteken. In die eerste plek was dit 'n baie ironiese en half siniese benaming, het ek gedink, om mense na 'n plek toe te stuur waar die ergste oorlog sedert die Tweede Wêreldoorlog in Europa aan die gang is, en te sê ons is vredeswerkers of peacekeepers. Daar's geen vrede daar. Jacques Pauw is hoof van die bekende program Special Assignment en een van Suid-Afrika se mees bekroonde dokumentêre joernaliste. Terwyl Suid-Afrika in 1994 besig was met demokratiese verkiesings, ontketen die dood van Rwanda se president een van die grootste mensenslagtings in die geskiedenis van die mensdom. They managed to survive the civil war. But now finally they are refugees. 'n Miljoen mense word in 3 weke soos diere geslag in 'n moorddadige orgie wat die piepklein Rwanda in 'n reuse bloedbad omskep. Binne weke land Jacques en kameraman Ivan Oberholzer in Kampala, buurland Uganda se hoofstad. Van daar af volg hulle met 'n gehuurde kar die rebelle van die Rwandese Patriotiese Front Rwanda toe. En ons het seker so 7 of 18 dae spandeer om vervoer te reël in Rwanda in. As gevolg van die oorlog en die geweld het alles tot stilstand gekom in Rwanda, so daar was geen infrastruktuur nie. En ons moes toe 'n 4x4 hier met voorraad vir minstens 2-3 weke. Van ons het geen idee gehad hoe lank ons daar gaan wees nie. Indien ons ooit lewendig daar sou uitkom. That the enemy was here, and now that you've driven them back. Jacques, could you just talk to me about how far the enemy is from this position? How far is the enemy from this position? And where do you are think? they? Where are they? have showed you. Yeah, It is Ons is toe van Kampala af het ons deurgery na die grenspos toe. En wat nie eintlik bestaan het nie as gevolg van die infrastruktuur, en ons het ingery per motor na die buitewyke van Kigali. En wat ek nooit sal vergeet nie was die ongelooflike reuk van ontbinde lyke. Dit het ons die Saterdagoggend afgeneem. Die Saterdagmiddag is ons oor die grens, is ons Rwanda toe waar 'n soldaat van die Rwandese Patriotic Front ons ontmoet het, en ons is toe na die buitewyke toe van Kigali waar die oorlog toe nou besig was om te woed en waar die RPF besig was om Kigali binne te val. Die heeltyd kon 'n mens die gedreun van vuurwapens en bomme en vliegtuig kon ons hoor, en die gevaar was iets, die gevaar het heeltyd bestaan. En ons is op ons hoede en ons was nie seker van enige verblyf of voorraad of enigiets nie. Daar was 'n konstante geskietery na ons toe en om ons toe en oor ons koppe. Dit was gevaarlik in die sin dat ons het nie geweet wat vir ons wag om die draai nie. Soveel so dat jy die soldate het self nie geweet nie. Liberia, op die Weskus van Afrika, is nog 'n bloedige kruispunt op die pad na demokrasie in Afrika. Dit is een van die mees gewelddadige en gevaarlike plekke vir 'n joernalis om te wees. Vandag nog is enige vrede in Liberia broos en fragiel. Dis tussen die rebelle in die oerwoude van Liberia waar kameraman Dudley Saunders homself 'n klompie jare gelede bevind het. I worked in Liberia for a number of weeks and moved in illegally across the borders into Liberia, crossed over, joined up with a rebel group called the LURD, Liberians United for Reconciliation and Democracy. I think we are, as a matter of fact, I'm pretty sure we are and were, that's the first
journalists to be allowed to move with the Lerd. Every time I left, I'd pack my bags, get to the airport. It's always a big sweat at the airport because you're getting all your gear and everything in like that, and they always get you there a little bit too late. These rucksacks of the army aren't the best I've ever known. So get to the airport, go through security and everything. Before I switched off my cell phone, I always used to phone up my mum and say, okay, Cherry, bye, I'm on my way out, and have a quiet word with head office for me. And she also had a sister that was a heavy Catholic, so she'd always phone up and she'd speak to, I'd have half of London praying for me, Dit was 'n bittere oorlog. En die werk het verskil van persoon tot persoon. Daar was byvoorbeeld 25,000 soldate onder die VN-vaandel in Bosnië. Verskillende lande het eenhede soontoe gestuur. Daar was omtrent 8,000 Franse byvoorbeeld en min of meer dieselfde hoeveelheid Britte en dan nou minder van ander lande. Daar was van die Oekraïne en daar was Belge en Hollanders. Sarajevo was as bad a war crime as I think I've ever seen. That's to say, the entire city was not just held hostage, but was besieged by all the wonders of modern warfare for years, for 3 years, 4 years perhaps. It was one of the most appalling things that you could imagine. Ek het die inwoners verskriklik jammer gekry. Jy weet die manier wat hulle tou gestaan het met hulle plastiek botteltjies. Enige bouer wat hulle kon kry, hulle moes hulle daagliks tou staan vir die bietjie water wat hulle vir die dag kon kry. En baie keer weet die skerpskutters natuurlik op hulle daar toegesak terwyl hulle vir water staan. Die Serveërs het die hele stad beleer. Daar kon nie voedsel inkom nie. En wanneer ons praat van konvooie met voedsel en mediese voorrade wat inkom, dan was dit net wanneer die Serveërs dit toegelaat het. As hulle gesê het, daar kom nie konvooie in met voorraad nie, dan kom dit nie in nie. En die VN het byvoorbeeld soms nie kos gehad nie. Dit was 'n somber, donker, aaklige plek. Daar was 'n groot bord as jy inry by een van die installasies. Waar iemand 'n spuitkannetjie geskryf het, welkom in die hel, welcome to hell, jy weet. En Sarajevo was in daai stadium, was Sarajevo soos die hel. Terwyl Suid-Afrikaners hulle voorberei het op 'n nuwe Suid-Afrika, is die vroeë 90's in Europa en in Afrika geken deur van die bloedigste konflikte ooit. Die 90's is ingelei deur die Persiese Golfoorlog in 1991. Sarajevo was die ergste beleg van enige stad sedert Stalingrad en in Rwanda was die mensenslagting besig om selfs Europese standaarde te oorskry. Ek was al ek was 'n paar keer al in oorlogsgebiede in Sudan, Ethiopië, Eritrea, Sierra Leone, Burundi, Rwanda, die Kongo, Algerië. Maar weens die feit dat ek dokumentêre programme maak, soek ek die storie agter die storie. Dit beteken nie vir my veel om na die frontlinie toe te gaan en vegtende soldate af te neem nie. Ek het dit al gedoen, maar dit beteken nie vir my veel nie, want ek soek die mense storie daar agter. So ek is nooit regtig op die frontlinie nie. Ek is agter die frontlinie waar ek met mense gesels en mense vervilm en die nagevolge van die oorlog in die meeste gevalle dokumentêre programme daaroor maak. In Rwanda was ons die eerste joernaliste wat by die kerk van Nyarubuye uitgekom het in die suidooste van die land naby die Tanzaniese grens waar 3000 mense in 'n kerk vermoor is en ons het letterlik daar aangekom. Alles was nog onaangetast. Die lyke het nog daar gelê. This is the Roman Catholic mission of Nyarubuye in southeastern Rwanda. This was one of En mens kon dink wat daar moes gebeur het toe hierdie mense doodgemaak is. En dis die goed wat ek nooit sal vergeet nie. Ons was ook in die frontlinie waar daar letterlik gevegte was tussen die RPF en die regeringssoldate. Dit het my nie soveel getref nie. Wat my baie sterk opgeval het tydens die massaslagting in Rwanda was die
lyke van gewone mense om ons. Wat was die slagting van die gewone man in die straat. Baie min soldate, baie min van die regeringssoldate, baie min van die rebelle het ons gevind is geskiet. Dit was hoofsaaklik mense, doodgewone mense. En dit was vir my die tragedie van Rwanda. Dit het my geruk. As kameraman moes ek gereeld hierdie prentjies in die kamera sien. Gelukkig vir my het ek dit probeer verhoed om emosioneel te raak hieroor. Ek het gevind ek gebruik die kamera as 'n skeiding tussen my en die werklikheid wat daar plaasvind, maar ek dink ek het dit as sprus gedoen. Ek het gevrees as ek die kamera neersit, gaan die werklikheid van die situasie my tref. I must say they looked after us. They looked after us very well. But it was not easy. You're working with a group of soldiers, ragtag, from various parts, even some from Sierra Leone who cross over because they had nowhere else to fight anymore. We moved with them down into Liberia by foot. This being on a thin little jungle path, weaving and winding its way through the rainforests. Difficult, going through massive rivers, swamps, and all the way along filming this. Terwyl konflik in Liberië onverpoos bly opvlam het tienduisende burgerlikes en 15 joernaliste gesterf in Rwanda en het die bomme ook sonder ophou gereën op Sarajevo. Skerpskutters het onskuldige mense in die strate afgemaai. Meer as 20 joernaliste het hulle lewens in Bosnië verloor. Being under fire is quite an experience, but I have absolutely no idea whatsoever how many times I've been under fires. Take Bosnia, for instance. We go there on a 7-week stint, come back. I could normally only last about 2 weeks in London. Then I was the guy standing on the foreign editor's desk saying, "Please send me back." I'd be going nuts. And every single time we went to work in Sarajevo or Bosnia or whatever it was, for that 7 weeks, every day, at least a couple of times a day, we'd get whizzed. At least a couple of times a day. Sometimes it's with rifles, sniper rifles. Sometimes it's with mortars. Sometimes RPGs. You never know. It's just, you never know what's coming your way. I went there first with Nigel in the winter of '92, and it was an enormously, depressingly dangerous and unpleasant, frightening place where if you drove down the main highway through the middle of the town, which was we called it Sniper's Alley, you could expect to be killed. When we were in a soft vehicle before we had an armored car, Sniper's Alley was a place that really got your attention. What you do is you try and make like a turtle and hide inside your bulletproof vest. And being a cameraman, I always had this camera to protect myself. So I put the camera up and I've been now protecting my face from the right-hand side. And I'd shoot the way we were going. Om in Sarajevo te wees, sonder water, sonder kos, sonder elektrisiteit, met dag en nag bombardering en skerpskutters wat op mense skiet die oomblik as jy jou kop uitsteek.
en die temperatuur wat -20 grade word en daar's geen manier om jou werkplek of jou woonplek te verhit nie, is bitter swaar. The men on the hilltops, the Bosnian Serb positions on the hills, had your very room in your hotel in their sights. When Nigel and I went up and saw it and looked at it through their eyes and through the snipers' scopes, you realised how dangerous and unpleasant it was. Om met skerpskutters saam te leef, was vir my die een ding wat my so dwars in die krop gesteek het. Weet, oorlog is oorlog, en daar, ja, tot 'n mate verstaande mens die mense wat die bomme op die stad gooi, maar 'n skerpskutter is 'n ander tipe mens. Jy kyk in die persoon se oë wat jy skiet, en deesdae is die toerusting so gesofistikeerd dat dit so is. Mense kan Dit is skrikwekkend om te sien hoe naby jy kan sien. Iemand het daar gesê, een van die soldate het vir my gesê, jy kan iemand se wimpers tel as jy deur daai visier kyk. En om te dink dat iemand in 'n gebou sit en deur die loop van so 'n geweer na 'n kind kyk, 'n klein kind, 'n kind van 3, en die kind skiet. En dan die ma skiet wanneer die ma die kind gaan probeer help. Dit is diabolies. En ek het die verskriklikste woede ontwikkel teenoor hierdie mense, want dit was vir my nie cricket nie. Oorlog is een ding, maar dit was moord, en dit was moord op mense wat geen verweer het nie. En daar was geweldig baie VN-mense geskiet deur skerpskutters, skerpskutters. Daar is mense van hulporganisasies, joernaliste, en ek het baie noue ontkomings gehad met skerpskutters. Dis my beskermengel of engele het 24 uur van die dag gewerk in Sarajevo. Ek besef dit elke dag. As ek terugdink daaraan, dan weet ek net, ek moes eintlik regtig nie lewendig daar uitgekom het nie. Over the years, we had different ways of getting into Sarajevo, and then all the way in, your stomach's getting tighter and tighter and everything, and you're getting you're sort of double checking your gear more often than not. And then once you go past this moment of no return, as we go down the cliff or down the hill into Sarajevo, then this little monkey of fear jumps out of the bush and jumps on you and is with you until you leave again. And that was just something that it made it all worthwhile. It made everything worthwhile. Actually getting that's why I don't gamble. I can't gamble with money or anything like that. I've used all my luck up in staying alive. It was the most terrifying, the most awful place in the world at that time, and
well, it was nice to have Nigel there because he was, enthusiastic and jolly, and even there we managed to have a good time. But we were covered with cold sores, and it was awful. I couldn't even appear on camera. I had so many of these things on my face. I just used to have to do voiceovers or appear as a very tiny little dot in the picture. And Nigel had them too. Broadcasting in Bosnia-Herzegovina. This is an official UNRWA radio program. So tussen die skerpskutters en die bomme deur, het Anne-Marie haar UNPROFOR radiostasie op die lug gehou. Ten spyte van die haglike omstandighede, het die joernalis en die Afrikaner in haar nie opgegee nie. Sy het uitgesaai, al bars die bom by wyse van spreuke. Anne-Marie was in so mate daarvan oortuig dat sy dit nie lewendig uit Sarajevo gaan maak nie, dat sy briewe aan haar 2 kinders geskryf het. So skryf sy in haar boek Sarajevo Roses, waarin sy vertel van haar ervarings in Sarajevo. On 26 May, I wrote a letter to Anian and John. It was a farewell letter. My heart was heavy, but I tried to keep the letter light and unsentimental, just telling them how much I loved them, how proud I was of them, and what they meant to me. I emphasized that I didn't have a premonition, but just felt it would be irresponsible not to leave something behind in case the worst happened and I didn't return. I sealed the letter, wrote their names on it, and put it with the rest of my documents so it would be found and sent to them in the event of a disaster. It was true that I had no premonition, but it was impossible not to feel vulnerable and to accept that getting killed was a very real possibility. So onder die bomme het 'n interessante ding gebeur. Die mense van Sarajevo het nie ingegee nie. Om die gees van weerstand te bolster, het die kunste nuwe groeiaarde gekry in die murasies van 'n gevalle stad. Saans het die stad se teaters, sy musikante en kunstenaars by Kerslig hulle weerstand teen die Serviese beleg van hulle geliefde stad onder die gedreun van bomme gevier. So skryf Anne-Marie in Sarajevo Roses oor een konsert wat sy bygewoon het. Outside, the monster raged with flaming nostrils, but inside there was tranquility. The melancholy notes of Albinoni's Adagio drifted into every corner of the room and out through the windows where they were consumed by the thunder of the explosions echoing through the city. The concert was beautiful. The musicians might have been playing in New York, Paris, or Rome. Serb shells were ripping apart their city and their lives, but their souls were their own. Joernaliste in Bosnië het hulle nuus gepoel tot almal se voordeel. Die Sarajevo agentskapspool se doel was om nuusdekking te koördineer en om veral ongevalle onder joernaliste te beperk. Tog is talle joernaliste daar dood. In Irak klim die dodetal onder joernaliste tans by die 50 merk verby. Wat is aan die gang? Het die reëls van die spel verander? Is joernaliste dan nou die teiken? We are being shelled really from those positions over there. Ek dink daar's plekke in die wêreld wat bitter gevaarlik is vir joernaliste. Ek meen Irak is natuurlik die mees obvious voorbeeld op die oomblik. Toe ons in Algerië was, ek dink dit was in 1998, is daar geweldig baie joernaliste doodgemaak.
In Sierra Leone is haar joernaliste doodgemaak, in Sudan is haar joernaliste doodgemaak. Ja, ek dink dit is 'n gevaarlike werk, maar ek hou nie daarvan as joernalis om te praat oor die gevaar nie, want ek dink dit is baie gevaarliker om 'n polisieman in Suid-Afrika te wees as om 'n joernalis te wees. Ek dink dokters wat werk vir hulporganisasies in Sudan is baie meer in gevaar as wat ek in gevaar is. Jy weet, in meeste gevalle in gevaarlike gebiede waar ons ingaan, het ons een of ander vorm van beskerming. Ons het genoeg geld om weer daar te kan uitkom. So, jy weet, ek dink die gevaar ding word in 'n groot mate oordryf. Jy weet, die joernaliste hou daarvan om 'n bietjie glamour aan hulle beroep te gee, en in baie gevalle is die sogenaamde doodsgevaar waaronder hulle verkeer word voorgehou as deel daarvan. I mean, I just think that it is true that people no longer regard journalists as being separate from the action, as being just onlookers with no part to play in it and no axe to grind. I don't think journalism's changed. I think what's changed is the way that people regard us. And we are now targets in all sorts of ways. We're targets for kidnapping, for murder. We're targets for the fiercest kind of reprisals. We're seen now as coming from our native countries rather than as being independent-minded supporters of the truth. Journalists have become more so and more so and more so. They have become targets, especially. Things have changed. I've been working in this game for a while, and I won't say I've been everywhere, but I've been a few places. And for example, a place like Iraq has become probably one of the most difficult places to work in. Why? Because journalists have become targets. You sit every night on the news. The news of someone's injury travels around the agencies and around amongst all of us in the field, in location. Like a bushfire, it's electric. And the feeling you get is a bit of a cold feeling in the pit of your stomach, and your hair stands up at the back of your head. And then you realize, well, every single day, all of us put ourselves in harm's way. And more often than not, it's more by luck than good management that we come back without getting hurt. Soldate word opgelei om konfliksituasies te hanteer. Maar wat van joernaliste wat met weinig meer as 'n noteboekie en 'n kamera dieselfde gevare as soldate moet trotseer? Wat 'n beskerming is daar vir hulle? Hang on. I'll rip his guts out first and show you. This is what we use to... It's safe enough, Nigel. Met die groter gevaar wat joernaliste vandag loop, meer konflikte en meer joernaliste wat konflikstories dek, het Centurion van Londen besluit om joernaliste voor te berei op wat op hulle wag op frontlinies reg oor die wêreld. During our training, the stuff that they were putting us through is quite often stuff that we'd been through already. The hijackings, the violence, the people with guns, the roadblocks, the violence and stuff like that. But then, and of course we'd seen a whole lot of landmines and things with the breakup of the old Soviet Union and stuff. But then we did the nuclear, biological and chemical warfare stuff as well. And we thought, oh my God, we're never going to have to do this. But during the Gulf War, we used it. Wel, ek moes al die kurs wat dit hostile environments course, die veiligheidsgoeders. Ek het dit alles gedoen. Want ek dink die BBC sal mense nie toelaat om in hierdie oorlogssituasies in te gaan sonder dat jy dit gedoen het nie. Ek dink wat John sê is waar, as jy eers self deur, jy weet, 'n kwaai situasie was, het jy dit minder nodig, maar daar's soveel joernaliste, daar's meer joernaliste as ooit, en daar's baie mense wat nog nooit buite die wonderlike wêreld van Europa was nie, en ek dink dit is baie belangrik dat hulle attent gemaak word daarop, dat hulle, dat iemand hulle wys waar moontlike gevare lê,
Maar daar is niks wat jy regtig werklik kan voorberei nie, want elke situasie is anders. En elke groep mense is anders. So dit kan jou lewe red, maar nie noodwendig nie. In Mogadishu, in Somalia. Die is John Simpson se regisseur, maar ook sy vrou. John word beskou as een van die wêreld se mees bekwame buitelandse korrespondente. Hy self was reeds verskeie kere onder vuur. Die laaste keer was in Irak, toe sy vertaler en 18 mense om hom deur sogenaamde vriendelike vuur van die Amerikaners langs hom en om hom doodgeskiet is. Gelukkig was die keer nie saam nie. We reached a crossroads. Then, out of the blue, the American plane attacked. What's it? All right. I think it's really important that people should have proper safety training, that they should know what the dangers are and what you can do, if anything, to combat them. To be honest, I'm a bit of an old dog myself and haven't really been through those kind of things that they make you do. I was thinking like business of jumping in and out of cars and being put in car boots and attacked by people with masks over their faces to show you what it's like. Well, I mean, I'm afraid I've had all that, and I don't need to be trained by amateurs. The professionals have done it to me. But I mean, that's only in my case. I think it's a really good idea that people should understand some, at least, of the safety implications. Of course, it's never like you think it's going to be. It's always different. It's always difficult, much more difficult. Meer as 400 joernaliste is die afgelope 10 jaar gedurende die uitvoering van hulle pligte dood. Daaglikse mediaberigte bevestig elke dag dat die beroep van die verslaggewer 'n vlijmskerp kant het. In Londen se bekende koerantstraat Fleet Street is daar 'n kerk, St Bride's, waar gestorwe joernaliste en mediawerkers onthou word, waar 'n mens in stilte kan gaan besin oor kollegas, familie en vriende wat nie teruggekom het nie. Well, this is, they think of as the journalist church, and so in this little side chapel here we have monuments and memorials to journalists who've been killed, including friends of mine, several friends of mine, and on the altar the names of different journalists, and the picture here of a cameraman that I worked with, a lovely man, Simon Cumbers. Maar wat van die baie joernaliste wat dit lewendig terugmaak huis toe, met hulle koppe vol indrukke van geweld, verdriet en doodslag? Hoe kyk hulle na hulle self? Hoe verwerk hulle die vorige stories se indrukke voordat hulle haastig vertrek na die volgende gruwelbestemming toe? And you just don't want your own name to be on the altar somehow. Wel, ek dink ek is in die gelukkige posisie dat ek nie altyd op die frontlinie is nie. Ek meen, ek het al baie duisende lyke en goed in my lewe gesien, en ja, toe ek van Rwanda af teruggekom het, het ek terapie gekry vir wat ek gesien het in Rwanda. En die tweede keer wat ek Rwanda toe was ons na die oostelike deel van Zaire toe, wat toe Zaire was, waar die vlugtelingkrisis homself afgespeel het. En daar was een spesifieke geval van ek en kameraman Ivan het een dag by 'n watergat gekom, waar 'n man besig was om dood te gaan, 'n ou man. Hy was besig om dood te gaan en ons het hom verfilm waar hy dood gegaan het. En ek het aangegaan en ek het my storie gedoen, my dokumentêr gedoen. Ek het teruggekom Suid-Afrika toe en toe ek terugkom Suid-Afrika toe en ek na die footage kyk wat ons verfilm het, toe tref dit my. Hoekom het ek nie die man probeer help nie? Hoekom het ek hom nie in ons 4x4 gelaai en hom na 'n veldhospitaal toe gevat nie? En ek het spesifieke sielkundige daaroor gaan sien. Daai oomblik wat ek daar was, het dit my
nie getref nie. Toe ek terugkom Suid-Afrika toe en ek kyk, hier gaan die man dood, en was obviously, ons kon nooit daai footage gebruik nie, maar toe ek dit sien, toe tref dit my dat miskien moes ek iets gedoen het om hom te help. Ek dink dit is nogal groepterapie vir ons. Omdat ek en my man dit saam doen, kan ons, jy weet, mekaar soort van help deur daaroor te praat. En ek kom van 'n groot Afrikaanse familie waar ons oor alles praat, en veral ons familie, jy weet, ons kommunikeer geweldig. So ek dink is baie makliker as jy daaroor kan praat, as jy met mense vir wie jy omgee daaroor kan praat, en dan kan hulle jou help deur vir jou te luister, en jy weet, jy kry die gevoel iemand wat vir jou omgee, verstaan waaroor dit gaan, want dit is baie moeilik vir mense wat nie in daai situasie was nie, om begrip te hê vir wat eintlik daar aangegaan het. Ek sou nie daarvan hou om 'n soort van in 'n formele situasie met 'n sielkundige te sit nie, alhoewel miskien het mense dit nodig partykeer, en ek dink daar's 'n soort van stigma daaraan wat miskien nie meer nodig is nie. I come from a slightly pre-counselling age, I have to say. I don't really, want to hold my counsellor or sing Kumbaya or the rest of it. And I know I offend huge numbers of people by making these reptilian, ancient, dinosaur-like comments, but I think the best way to do it is to sort yourself out. But I mean, that's me. I think it's easier for people who write, because I think writing is as good a therapy as having a counsellor there all the time. When a colleague of mine and I got bombed in Iraq during the invasion in 2003, we were injured, both of us, and we lost a colleague of ours. We saw 18 people killed in front of our eyes. And we carried on together through the rest of the assignment until the fall of Baghdad. And we must have talked about what had happened to us absolutely non-stop. And I realized afterwards what a fantastic therapy that was. That was really, really good. AWB had desecrated a whole bunch of graves in a place called Sebekeng. And we went to Donny, good. This brings back too many memories. In die vroeë 90's ontplof die swart voorstede van Suid-Afrika. Dit was 'n swaar tyd vir alle Suid-Afrikaners en veral vir joernaliste wat die storie moes volg. Met plekname soos Sarajevo en Beirut was die tafel gedek vir konflik. Strydende faksies het die aggressiebarometer daagliks opgestoot en onskuldige mense was gereeld die slagoffers van kruisvuur en straatgevegte. 2 Suid-Afrikaanse joernaliste, Abdul Sharif en Ken Oosterbroek, het so in Katlehong en Thokoza gesterf. Me and Kelvin drove off to go cover a shoot in Sebekeng, or cover a story in Sebekeng. And in doing so, as per usual, Kelvin used to arrived with his big basket of sandwiches, drove off, shared a sandwich, and I can't talk about this. Op 27 April 1993 word Dudley en sy joernalis Kelvin Tusago in Sharpeville by 'n padblokkade voorgekeer. Hulle word hardhandig uit hulle perskar gepluk en wreed met messe en pangas aangeval. Kelvin word weggesleep en sy lijk is later in 'n dokter se spreekkamers gevind. Dudley word hospitaal toe gejaag met veelvuldige kop, lyf en armbeserings waar die dokters veg om sy lewe te red. To put into words is not easy. It's how do I debrief? I think a good couple of evenings out with Jack Daniels, or it's been offered. I mean, SABC. I'm an SABC cameraman. It's been offered to speak to a counsellor or to
it's not what I can do. I don't feel comfortable doing that. I would rather spend some time with a friend and talk to them about where I've been, what's happened, even though you can't quite put it across, but it's sort of a load off, and that's basically the way. You got a toss? Yeah. This is dressed up. I wore a suit yesterday. Then once I said, look, I will quit this job when I become a father, you know, when we start a family, and never challenge Sally. Absolutely, yeah. She produced me with she produced not only one but two children, and I've stuck to my word. Actually, I'll never look back. Never look back. I've had a great time. I've left the casino. I don't have any more luck in that field, I'm sure. So many friends of ours have died. I'm lucky, eh? I'm lucky to have experienced this, and I'm lucky to have come out of it alive. And I've met some amazing people. I've met some terrible people, but I've met people, I've learnt. I've been into people's front lounges. I've been invited into so many people's lives with my camera, and I've also invaded so many people's lives and misery and experiences and everything with my camera, and I've learnt so much. And I've come away from it, I hope, a more rounded person. I definitely am more rounded than the food I've eaten. But I'm glad I'm alive. I'm glad I'm still here, and hopefully maybe this is going to make me a better father, so I can give this information on to my children. I've seen trees of green, red roses too. I've seen them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I've seen skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I've seen friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Oh Would I do it again? I couldn't think of a better job in the world.